四三個僱主。三唔記得兩年四年四個。四個。即係第一個2年，第二個僱主2年，第三個僱主4年，跟住而家呢個僱主又係4年咁樣係咪啊？第一個係2年，第二個係2年，第三個2年。咁我翻屋企啊嘛，翻屋企結婚啊嘛嗰日。咁係1年又幾年咁樣，跟住咧我翻香港，結咗婚咁樣，有一個仔咁，我翻香港係做4年嘅。咁我翻屋企，咁而家係10個月咯，10個月。10個月啊？點解咩唔繼續做啊？因為有好撚咗個婆婆。少少問題咁樣嘅。咁樣係咁你頭2年喺邊度做啊？第一次咧喺邊度？第一次係藍田。藍田照顧先生太太同埋咧2個小朋友。幾大個啊？佢哋好似我又唔記得啊，好似5個6年5個7年咁樣，4-7年啊，4-7年啊，4-7歲咁樣。一個4歲，一個7歲咁樣係咪啊？係啊。喺藍田一個4歲，一個7歲。咁第二個僱主咧？就一個小朋友。係。佢係6歲，好似6歲咁樣。又係喺藍田啊？觀塘。觀塘。Yes。一個觀塘6歲，藍田一個4歲，一個7歲。咁跟住另外一個僱主咧？有2個，一個僱主係旺角，就旺角。婆婆。係咪2年啊？係啊。淨係照顧婆婆？係啊，一個婆婆。一個婆婆。係。就喺旺角。旺角 yes。又係2年啫，係咪啊？係啊。即係跟住咧就翻去結婚，係咪？係。翻去結婚咁啊，而家翻過嚟係咪啊？咁跟住咧做4年咯，又係做4年。喺邊度做4年啊？喺邊度做4年啊？彩虹。彩虹先生太太同埋有邊個啊？冇嘅，一個婆婆。一個婆婆。係啦。咁你跟住就翻去結婚係嘛？唔係，翻去係1年啊，1年幾啊。翻去1年幾就再翻嚟，就同而家？嗰個而家呢個喺邊度做啊？而家。係。喺樂富。喺樂富。係。又係一個婆婆啊？一個婆婆。一個婆婆，一個公公。一個婆婆一個公。係。但係佢哋好麻煩係咪？有少少麻煩咯，公公係 OK 嘅，佢好精神啊，但係婆婆又有啲麻煩。咁樣嗱，少少嘢啊。如果咁樣啊，成日多手多腳啊？係咪啊？係啊。嗱，如果係咁樣咧，大埔4個大人，你點樣做啊？或者另外一個咧，就喺將軍澳一個婆婆。同埋個女，但係婆婆咧就要坐電動輪椅嘅。電動輪椅啊？係啊，電動嘅輪椅唔使係你推。咪佢自己坐輪椅咁樣啊？自己做咁樣。你要幫手扶一扶佢咯。咁樣。定話大埔4個大人咯。大埔係4個大人。係大埔係啦，就4個大人。但你就要但係你又要同房啦。咁但係而家將軍澳嗰個咧就你自己有間房。將軍澳要自己間房。係啦。係。但係咧就要照顧婆婆嘅。照顧婆婆係啦。佢身體其實婆婆咧都可以自己
己行啊咁樣嘅。咁但係一出街咧就要坐輪椅嘅。哦，你而家喺邊度啊？我而家係銅鑼灣啊。同我約咗一次。喺銅鑼灣啊，係咪？係。你想唔想去將軍澳嗰度見一見啊？如果你想去嘅咧，咁就我睇下先，約3點鐘你入到去將軍澳好唔好啊？咁啊，周小姐帶你上去見婆婆，就睇下你又中唔中意，同埋你應唔應付到。咁樣啊？係啊，就你諗下先啦。諗下先啦，小姐。好，你諗下諗下先。先。咁你睇下大埔，睇下大埔，你又見唔見啊？嚇？大埔啊？係咪四個人嗰嗰個？四個大係啦，4個人。大人嗰個，係啦。咁嗰個你又見唔見啊？如果見啊，約俾你見。諗下先啦，小姐。好。OK。咁你話俾Yuli 聽啦嚇。OK，唔該晒，小姐。好啦，唔該晒，拜拜。Terus itu sekarang kemana? Enggak, dia ada 2 majikan. Oke. Jadi satu di Cungkuan O, Oke. Bobo sama anaknya perempuan, Silce kayak gitu kan. Nah Bobo itu kondisinya kan udah tua, jadi kalau keluar dia harus pakai kursi roda tapi yang listrik. Oke. Tahu. Jadi kalau dia turun atau mau, pokoknya kalau waktu jalan ya Sapan harus kayak mapa atau betulin atau gandeng kayak gitu. Cuma kalau jalan sih bisa dimik-dimik di rumah kayak gitu kan. Cuma kalau keluar harus itu. Okay. Nah terus yang di Taipo itu kan setahu saya ya kakek nenek sama entah itu saudaranya atau anaknya kayak gitu, pokoknya 4 dewasa kayak gitu di Taipo. Terus kamarnya share room yang di Taipo. Kalau di Cungkuan O itu sendiri. Makanya kalau sampean, makanya siapa saja kan, aku ini kan temanku, dia kan agent juga kan kayak gitu. Jadi siapapun yang mau proses itu aku mintanya itu langsung ketemu. Cocok nggak cocok itu pilihan berikutnya. Kayak gitu. Jadi aku nggak kepingin kadang cuma interview aja nggak tahu apa, makanya kan kondisi majikan itu harus ngomong secara jelas detail kayak gitu. Tapi kalau udah waktu masuk berarti kan kita udah tahu jobnya seperti ini kayak gitu kan. Itu makanya nggak apa-apa kalau sampean mau ketemu ya, kalau hari ini waktunya sangat mepet, minggu depan atau kapan-kapan. Kalau merasa nggak feel atau nggak cocok, coba yang lain juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa, bebas. Aku kadang nggak enak gitu, maksudnya udah dicari-cariin nggak cocok nih anak gitu. Ya wajar toh, toko baju aja banyak toko di sana. Kita pilih nggak cocok kan juga ada kayak gitu kan, biasa. Namanya jualan dagangan kan kayak gitu, cocok-cocokan. Makanya kan cari yang pilih yang cocok. Kalau udah merasa cocok ya udahlah, ini resiko saya yang pilih kayak gitu kan, nggak ada masalah kayak gitu, nggak apa-apa. Ya pelan-pelan lah Kak ini ya. Iya, maksudnya siap. ini kan hari ini pokoknya wis Maksudnya ngerti carane gitu kan, jadi tinggal itu yang cocok. Iya, pokoknya nanti kalau sama sudah ready mau apa kayak gitu kan, tinggal tanya aja jobnya apa kayak gitu. Sama mau nyabang sana sini nggak ada masalah kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting kan sampeannya dapat majikan yang cocok. Karena kan sampean kesininya kan ya pokoknya kalau cari agent itu carilah yang bisa komunikasi. Soalnya apa, kalau ada apa-apa otomatis kan sampean perlu ngobrol, keluh kesah, kadang kan kayak gitu kan. Kadang kan juga perlu bantuan agent untuk ngomong ke majikan kayak gitu. Kadang agent ya ada yang play gitu. Nah makanya kalau bisa bikin capek kita tahu. Iya, kalau agent-agent yang mungkin sudah top number 1, number 2, number 3 kayak gitu kan tahan Mbak, karena dia sudah kebanyakan arek yang dihandle, jadi nggak bisa service one by one, itu nggak bisa. Beda kalau kita kadang agennya kecil-kecil atau apa kayak gitu kan, bisa ngasih service one by one kayak gitu. Pokoknya penting banget kalau kita di Hongkong itu cari kerja itu paling tidak harus tahu rumah majikan, terus kondisi rumahnya, family rumah majikan itu ada siapa aja, terus kita tidur sama siapa kayak gitu. Terus kadang mungkin sampai mau requestnya apa itu ya ungkapkan aja, nggak apa-apa, sampai kan bebas
milih karena sampai kerja kok Oke. kayak gitu, nggak ada masalah ya. Oke. Terima Ya, kasih teman-teman. banyak Kak. Yang mau interview jangan lupa harus ketemu di rumah majikan dan tanya detail, jangan sampai kebelegong-belegong terus habisnya ujung-ujungnya notice ngebreak terus ngenes saat ini gimana mantan ya. Kita kerja cari duit tapi harus bisa dibikin happy. Sangat sudah mendengarkan.